Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Abeceda ljepote. Moj današnji gost je multitalentiran. Za sebe kaže da je čovjek iz renesanse. Moj današnji gost je glumac. On je i autor, on pjeva, režira, multitalentirana osoba. Moj današnji gost je Igor Baksa. Igore, dobrodošli u emisiju. Draženka, hvala što si me pozvala. Hvala i tebi na dolasku. Prvi put si u emisiji, nadam se ne i posljednji. Da, prvi put i moram ti priznati, svi ovi ljudi koje si nabrojala, svi su oni ogladnili u meni, tako da jedva čekam. Ajde, idemo onda prvo na ručak. Može. Može, u ribarskoj smo kolibi i idemo na ručak, tamo su ribarski specijaliteti odlični. Odlično. Ali nisam rekla da si ti napravio i makeover. Ti si idealan za ovu emisiju. Makeover, da, jesam, evo moram priznati, stvarno sam napravio. Ajmo otkriti šta je to bilo. Ajmo otkriti. Ajmo. Dobar dan i dobrodošli u KIK u robnoj kući Ri u Rijeci. Danas bismo vam predstavili našu međusezonsku kolekciju po vrlo povoljnim cijenama iz koje lako možete složiti kombinacije za vaš odlazak u prirodu ili za odlazak na posao. Iz ponude bismo izdvojili traperice u raznim bojama i krojevima, proljetne i traperi akne, razne majone za prohladna jutra i večeri. Ne nedostaje ni majica i košulja s kratkim ili dugim rukavima u raznim bojama. Vaš outfit možete zaokružiti tenisicama, torbicama, maramama. Moderno i povoljno i ovog proljeća čeka vas u KIK-u. Dođite, čekamo vas! Igor, dovela sam te u ribarsku kolibu. Da li si ikada bio ovdje? Nisam bio nikad u ribarskoj kolibi i iznenađen sam koliko je to blizu Zagreba i kako je lijepo tu. Šta si poželio jesti? Pa evo, budući da ja ne jedem meso, nešto nemesno, ali jedem ribu, pa sam onda evo poželio ribu, a budući da smo na mjestu koje se zove ribarska koliba, mislim da je to savršena kombinacija. Ja sam pozorno čitala tvoju knjigu i znam da ti ne jedeš meso i upravo zato smo baš u ribarskoj kolibi. Sada će nam gospodin Dado uskoro prezentirati riblje specijalitete, pa da se iznenadimo. Jedva čekam. Tražite praktično, brzo i ekološko rješenje za vikendicu, dom ili turistički smještaj? Drvene montažne kuće idealno su rješenje za one koji žele udobnost prirodnog doma uz minimalne troškove gradnje i održavanja. Biranje montažne kuće za svoj dom ima prednosti u odnosu na klasičnu gradnju. Useljivo u samo nekoliko tjedana, niski troškovi i manja ulaganja, upotrebljavaju se ekološki materijali, a prirodno drvo pruža toplinu i zdravu klimu. Ovakva vrsta kuće je fleksibilna jer se može koristiti kao vikendica, turistički objekt ili stalni dom. Kako lijepo izgleda ovo? Predobro. Želim dobar tek, uživajte. Hvala lijepa. Hvala. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, dobar dan. Evo prije svega kako ste sad? Pa, odlično. Nama, tako. Da. Većinom sam radio i po Jadranu. Inače mi je struka riba, preferiram raditi s ribom i ribljim namirnicama, ali u suštini volim raditi sa mesom i ostalim drugim namirnicama. Ovo danas što smo pripremili je isključivo sve hrvatsko, naša, da mogu reći slobodno, nacionalna hrana, to jest meso od nacionalnih životinja, znači ništa iz uvoza, pošto jako puno se radi sa mesom iz uvoza. Ispred vas se nalazi sabljarka, jadranska sabljarka, jedna od top 3 riba po kvaliteti, barem sa mog stručnog mišljenja. Uz to imate sotirane šeri rajčice i dalmatinska garnitura
Naravno, šeri rajčice su domaće iz naših vrtova gdje mi uzgajamo to, imamo svoje plastenike, domaća blitva, domaći krompir. Moram to naglasiti jer danas je jako teško u restoranima naći kvalitetnu našu hranu, već nam je to sve uvoz i ne može biti kvaliteta kao domaća. Za vas sam pripremio jedan ramstik taljata, to je isto domaća pasmina goveda, naša slavonska, tradicionalna crno-bijela krava. I od nje također medaljon od bifteka, umak od gorgonzole i povrće na žaru i ispod toga kruton od domaćeg kruha. Ovo je čisto da vam napomenem vezano za sabljarku, pošto nije baš pretjerana, ne može se često naći u našim restoranima, jadranska, naša domaća. Kod nas je to nekakva tradicija i ljudi već znaju da kada hoće pojesti dobru sabljarku da će doći ovdje kod nas. Ima dosta sabljarke iz uvoza, ali razlika je nevjerojatna i u pripremanju i u okusu i onaj ko poznaje tu ribu može to vrlo lako primijetiti. Ovo izgleda sjajno, veselimo se probati. Izvolite i želim vam dobar tek. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Meni se ovo jako sviđa. Ja sam jako nestrpljiv. Aha, da, ajde, vadi. Ovdje se uvijek jako kvalitetno jede. Osim ovog lokala ima obitelj Bunčić, ima i klet obitelji Bunčić koja je gore iznad Dugog Sela. Tamo su složili specijalnu ponudu petkom za vrijeme korizme, riblju platu ili riblji švedski stol. Stanovi smješteni u prestižnoj lokaciji iznad rijeke nude savršenu ravnotežu privatnosti, sigurnosti i blizine ključnih sadržaja. Kvaliteta gradnje, materijala vrhunske kvalitete i blizina svih sadržaja ovo naselje čine idealnim domom za one koji traže urbani način života i harmoniju s prirodom. Tvrtka MP Mari Maris posvećena je izgradnji prostora koji odražavaju suvremeni način života, pružaju udobnost, sigurnost i dugoročnu vrijednost. Iskoristite pogodnosti kupnje u pretprodaji. Igore, što te privuklo kazalištu? Da li si od uvijek shvatio da je to baš ono što ti želiš raditi? Pa od uvijek od srednje škole sam shvatio da mi je to nešto što me jako interesira u životu i što bi vrlo volio raditi. Malo je teže doći do toga da ti to postane kao stvarni posao, ali eto, ustrajnošću se isplatilo. Što me privuklo? Privuklo me to da kazalište stvara jedan svijet u kojem se možeš izraziti neposredno ljudima u neposrednoj okolini. Nije to ono kao napišeš nešto, pa onda ne znaš da li će neko to pročitati, knjigu ili nešto, ili snimiš pjesmu pa ne znaš ko to sluša, ili snimiš film pa ne znaš ko to gleda, nego kazalište je 1 na 1. Publika je ispred tebe i ti se izravno obraćaš publici i taj neposredni kontakt u kojem ja mogu biti što god želim. Odnosno koji već jesam lik u nekoj predstavi. To me najviše privuklo. Koja ti je najdraža uloga i zašto? Najdraža uloga mi je jedna uloga iz predstave za djecu i to božićne predstave. Kako je Vilenjak spasio Božić, ja sam tu naravno Vilenjak, ko drugi. A zašto mi je najdraža? Zato jer sam glavna uloga. Šalim se. Zbog toga što mogu dati sve od sebe, mogu se isprazniti, mogu se ludirati najviše što želim, mogu takve gluposti raditi. To ja volim zapravo. Raditi sve ono što ne možeš u stvarnom životu, svakojake gluposti. Taj lik Vilenjaka je jedan veliki drama queen i on od svega radi nekakvu dramu i zezanciju od svega i tu mogu biti pa skoro tu mogu biti svoj. Tu mogu biti svoj. Sve ono što ne smiješ u stvarnom životu mogu u toj predstavi raditi. A i općenito te božićne predstave su jako lijepe zbog tog nekog božićnog duha koje recimo mnogi ljudi ne vole. Slušamo Mariah Carey mjesecima prije samog Božića,
i sva ta ikonografija oko Božića, to mnogima bude previše. Meni je to baš lijepo. Jer postoji taj neki duh tog nekakvog veselja i nekakve te ljudske dobrote i svečanosti toga, slavlja te dobrote i onda svaki put dok igramo predstave te božićne, to osjećamo i to nosimo dalje. I dijelimo sa ljudima, sa publikom, sa djecom. Zato, evo, to je recimo otprilike zašto mi je to najdraža uloga, ne samo zato što se mogu grupirati. Kako se pripremaš za uloge? Imaš nekakve svoje rituale ili... Pa da, recimo, glavni ritual je čitanje, iščitavanje teksta mnogo puta i onda, ovisno o tome što uloga traži, istraživanje. To mi je zapravo najdraži dio rada na ulozi, istraživanje tog lika. Znači, taj neki lik kojeg bih ja trebao utjeloviti, čime se on bavi, koji su njegovi interesi, što su mu hobiji, kakav život živi, kakvi su mu stavovi o ovome i onome, u kojem estetskom nekakvom ključu je rađena predstava ili film, bilo što, o čemu god se radi. I onda proučavaš sve što se tiče bilo tog razdoblja u kojem se radnja događa, bilo što se tiče tog cijelog interesnog i tog nekakvog karakternog korpusa tog lika. Istraživanje, to je najljepši dio rada na ulozi. Ti radiš predstave i pišeš za djecu. Gdje pronalaziš inspiraciju? Inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. I svakodnevne poteškoće, izazovi koje imamo svi i kao odrasli i koje smo imali nekad kao djeca, a koje danas, ponovno današnja djeca proživljavaju intenzivnije čak nego neke stvari nego što smo mi proživljavali. U tomu svemu se pronalazi velika inspiracija. Da. Misliš li da je kazalište dovoljno približeno mladima ili još treba nešto učiniti da se popularizira i među mladima? Pa, zanimljivo što ste sad pitali, baš formulirali pitanje kao za mlade. Da, za djecu tu nemamo velikih problema, ali za mlade je baš izazovno postavljati predstave. Nekako se u nekoj dobi odrastanja gubi interes mladih tamo negdje početkom puberteta, gubi se interes mladih za konzumiranjem sadržaja uživo, dramskog sadržaja uživo na pozornici. I tu bi trebali nešto na neki način pronaći neke nove formule, nove načine kako doći do te publike koja je negdje od 13. do 18. 19. godine. Kasnije, zanimljivo, kasnije se vraća interes. Kada djeca krenu na studij, onda se polako već vraća interes za kazalište. Ali u ovom periodu se nekak izgubi zbog nekih, ne znam, psiholoških previranja, unutrašnjih hormona ili čega. Tako da, eto, moramo se potruditi malo bolje biti u kazalištu za mlade. Da li misliš da je danas publiku teže rasplakati ili nasmijati? Definitivno je teže rasplakati. Premda se u tim našim kazališnim i umjetničkim krugovima često voli reći da je puno teže napraviti dobru komediju. Ono što ja vidim je da je lakše publiku nasmijati, jer svi smo danas željni smijeha, a i smijeh kao jedan mehanizam nošenja sa stvarnošću, izbacivanja stresa iz sebe, je jako prisutan danas u današnje stresno vrijeme, dok recimo za rasplakati publiku tu moramo raditi sa stvarnim emocijama, a ne sa nekim površnim, plošnim likovima, slabim, labavim pričama kakve često gledamo na televiziji, u dramskom programu, pa i u kazalištu. Tu su potrebne prave ljudske emocije za rasplakati publiku. Moglo bi se reći da humor ima gotovo terapeutski učinak na ljude s obzirom na ovu surovu stvarnost u kojoj živimo. Šta misliš o tome? Pa definitivno jaki terapeutski učinak ima smijeh.
I uopće sami humor kao takav je oduvijek imao ogromni terapeutski potencijal koji se danas malo možda ne iskorištava do krajnjih granica, do onoga što bi svakako moglo. Recimo tu sad konkretno mislim na recimo strani američki stand-up, gdje se humor koristi baš u terapeutske svrhe, jer se priča o nekim tabu temama koje nas sve muče, a držimo u sebi i pokapamo ih duboko. Još Monty Python je još krenuo sa tim nekim politički nekorektnim humorom. To je recimo jedna stvar koja nama kao Hrvatima nije baš jača strana. Mi imamo autocenzuru, mi ne volimo se nikom zamjeriti, mi volimo nekak taj humor, taj komediografski materijal na pozornici formirati malo u rukavicama. Eto, kad bismo bili dovoljno slobodni da možemo pričati o svemu i svačemu i svakome i da se niko ne bi vrijeđao na to, nego bismo to koristili kao ispušni ventil, onda bi se u punom smislu mogao događati taj terapeutski učinak koji smijeh i humor sam po sebi nudi. Na kojem projektu trenutno radiš? Pa evo, trenutno radim, baš su počele probe za predstavu za djecu o oralnoj higijeni, što je onako isto jedna tema koja mislim da nije dovoljno, je ona zastupljena nekako u ovom obrazovnom procesu, ali nije dovoljno kazališno iskorištena u smislu, radimo fantasy priču. Znači, taj svijet Zubić vile, kojeg svi znamo iz nekakvih tradicionalnih, iz tog nekog našeg folklora dječjeg, radimo na tome da taj svijet Zubić vile malo izgradimo više u tom nekom fantasy potencijalu. Pa evo, to je nešto što trenutno radimo u malom teatru, a osim toga izvodimo predstave koje su na repertoaru već godinama. Tata slikovnica, cijeli serijal predstava koje smo radili u suradnji sa Zoranom Vakulom. Onda imamo sad predstavu od prošle godine s one strane interneta koja je usmjerena odraslijoj djeci, odnosno mlađim tineđerima, baš na razmeđu negdje 11-12 godina. Njima je usmjerena i bavi se problemom izazovima interneta u suvremeno doba. Dosta je onak, nije kao ha, smiješno, zabavno. Mislim, je ona zabavna i dinamična, ali je zapravo malo šokantna. Tako da tu imamo jako dobre reakcije publike i općenito prosvjetne zajednice. I upravo smo prošli na velikom festivalu Mali Marulić u Splitu, tako da to nam je velika čast da konačno jedno malo kazalište poput nas, Mali teatar, prođe u selekciji za ozbiljni, za veliki festival kazalište za djecu i mlade. I osim toga igramo i predstave za odrasle, tu su dvije trenutno na repertoaru, Don Quixote od Hrvatske i Tinderella. Eto, to je ono što mogu trenutno izdvojiti. Da, imamo u pripremi i knjigu dramskih tekstova, to je trilogija dramska koja sadrži tekstove iz 3 drame, odnosno komedije, koje sam napisao u izdanju Jesenski Turka, to će ove godine izaći. Eto, ja mislim da sam pokrio sve. Mislim, nisam vjerojatno, ali ono čega sam se sad sjetio. Glavno, da. Spomenuo si Tinderelu, jako zanimljiva predstava. Bila sam na premijeri, glumica Marija Kolb je, mogu reći, prijateljica brenda. Vrlo nam je draga i često ju zovemo. I jako je predstava dobra. Otkud ideja napisati Tinderelu, što je zapravo vrlo jedna aktualna tema? Pa ideja je zapravo došla od moje susjede. Susjeda gleda kak ja radim te predstave i došla je na jednu predstavu i sve super i veli mi ona, joj pa zašto ti ne napraviš predstavu o ovom online dejtanju? Ja sam već tu godinama, to su takve priče da ne možeš vjerovat što se sve da od toga napraviti.
I tako sam se ja malo po malo zainteresirao i ušao u to na aplikaciju i vidim i pitao tamo žene uglavnom kakva iskustva imaju da radim istraživanje, jer evo za svaki projekt radim istraživanje i onda što priče koje sam čuo su poslužile kao dobar materijal za napraviti jednu komediju o današnjem suvremenom načinu dejtanja. Kako publika reagira na predstavu? Super, odlično. Možda neka anegdota iz predstave da neko nešto kaže, čuj, ja sam se našao sa svojim životnim partnerom preko Tindera ili nešto takvo? Pa to je zapravo česta situacija gdje publika komentira ili za vrijeme predstave ili poslije predstave da su se često puta našli i na Tinderu. A mislim, glumci i pitaju publiku, gdje ste se vi našli? I onda bude zanimljivih tu odgovora. Stanovi smješteni u prestižnoj lokaciji iznad rijeke nude savršenu ravnotežu privatnosti, sigurnosti i blizine ključnih sadržaja. Kvaliteta gradnje, materijala vrhunske kvalitete i blizina svih sadržaja ovo naselje čine idealnim domom za one koji traže urbani način života i harmoniju s prirodom. Tvrtka MP Mari Maris posvećena je izgradnji prostora koji odražavaju suvremeni način života, pružaju udobnost, sigurnost i dugoročnu vrijednost. Iskoristite pogodnosti kupnje u pretprodaji. Igore, ova emisija se radi po licenciji Celebrity Makeover by Boris Kosmač. Ti si zvijezda, da se tako izrazim, koja je na sebi osobno napravila makeover. O tome si i napisao knjigu Kako postati i ostati fit. Naravno, da bi bili fit, prvo moramo postati fit. Čestitam ti na tome, knjigu si mi poklonio i knjiga je prekrasna, pročitala sam, priznam ne baš još sve, ali me fascinirao sadržaj i sama tematika i sama ta dubina problema s kojim si se ti suočio. Možeš li nam ukratko ispričati malo o tome? Pa evo, ja sam se u životu kao vrlo mlada osoba suočio sa velikim nakupljanjem masnog tkiva na svom u svom organizmu. Došao sam u 20. godinama do 117 kila. I onda sam odlučio da to jednostavno ne želim više tako. Imao sam mnogih problema i sa probavnim traktom, i sa kičmom, sa zglobovima, sa astmom, znači u svim, sa samopouzdanjem, u svim aspektima mladenačkog života u 20. godinama ja sam imao problema i nakupio sam sve te silne kile na sebe i onda sam krenuo malo po malo kroz jogu, kroz meditacije, nekako kroz prehranu planiranu, malo po malo sam počeo svoju transformaciju. Trebalo mi je dugo godina jer ima jako puno izvora koji ti nude svakakve i dijete, i programe, i treninge, Međutim, ja sam uvijek nekak slušao sebe i svoje tijelo i nekako svoju intuiciju. Zapravo ne moraš ništa razmišljati, nego samo isprobaš neku stvar i onda vidiš da li ti paše. Ako ti paše, onda nastavi dalje. Ako ti ne paše, onda pronađi nešto novo. I tako s godinama sam napravio tu veliku transformaciju. Došao sam na čak 75 kila. U toj finalnoj fazi na 75 kila. To je trajalo nekih možda 7-8 godina, ta cijela transformacija.